Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda mu majwi y'agateganyo y'ibyavuye mu matora ya Perezida General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni ari imbere n'amajwi asaga 60% mu gihe umuririmbyi Cyaguranye Rubatarias Bobi Wine bivuga ko ariwe bahanganye cyane mugwa mu ntege n'amajwi 27%. Ibinyamakuru byandikirwa muri iki gihugu byavuze ko uyu mutegetsi wumazeho igihe bigaragara ko ashobora kwegukana manda ya gatandatu. Ikinyamakuru The Citizen cyenzwe n'ubwo bwose yakiri kare ko atangaza uwatsinze aya matora ngo ashobora guhindura isura ibintu bikaba ibindi isaha yari yose. Nk'ubu Cyaguranye Rubatarias Bobi Wine yabwiye ikinyamakuru Daily Nation ko ariwe watsinze amatora kandi ku kigero kiri hejuru. Yavuze ko ibyo komisiyo y'amatora ya Simon Byabakame iri gutangaza ko Museveni ari imbere ari ugusetsa imikara. Uyu mukandida uzwi cyane nka Bobi Wine yavuze ko amatora yabaye ku munsi w'ejo kuwa kane yaranzwe n'ubujura bukabije mu mateka ya Uganda. Icyakora nta kimenyetso na kimwe yatanze cyerekana ibyo yavuze. Yavuze ko urugamba ubu noneho rutangiye. Cyaguranye usanzwe ari umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Uganda yavuze ko mu masaha ari imbere agirana ikiganiro n'itangazamakuru kubiza gukurikiraho. Icyakora nubwo kubarura amajwi bigikomeje, amakuru aturuka muri Uganda avuga ko internet gifunze ku buryo kubona amakuru yerekeranye n'amajwi ngo bigoye cyane. Daily Nation yandika ko amaze kubarurwa 30% by'amajwi kandi ko Museveni ari imbere na 63%. Cyaguranye ari ku mwanya wa kabiri n'amajwi 28%. Cyaguranye Robert yavuze ko abagande badakwiye kwemera bizava mu cyo yise ikinamico ry'amatora kuko ngo gahunda ari ugushyigura umunyagitugu. Abanyamakuru bari Kampala bavuze ko ubuzima bwakomeje ariko gake ku buryo abasirikare n'abapolisi bari gucungera bya hafi cyane. Bobi Wine yasabye abaturage kujya mu mihanda bakigaragambya mu mahoro ngo nibamara kumenya ko amatora yibwe ni ukuvuga mu gihe yaba atatsinze. Komisiyo y'amatora yavuze ko izatangaza ibyavuye mu matora kuwa gatandatu nyuma ya saa sita. Aya matora ya Uganda ivuga ko ashyushye cyane mu kwiyamamaza hapfuye abantu 54 biganjemo abashyigikiye abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banisco David Maraga wahoze ari perezida w'urukiko rw'ikirenga yavuze ko perezida Uhuru Kenyatta akwiye guterwa icyizere akeguzwa kuko yasuzuguye itegeko nshinga. The Citizen TV yatangaje ko uwahoze ari umucamanza mukuru mu gihugu yavuze ko Kenyatta yanze nkana gushyira abacamanza mu myanya nk'itegeko nshinga ribiteganya, bityo akwiye gukurwaho icyizere akeguzwa kuko nta uri hejuru y'amategeko muri Kenya. Bwana Maraga yavuze ko iyo umuntu asuzuguye itegeko nshinga kandi ari ushinzwe kuririnda, ubundi ari mu bihugu bikorera mu mucyo yakabaye yeguzwa, ariko ngo ntibyashoboka mu gihugu gihonyora amategeko nka Kenya. Inkiko zo muri Kenya zimaze guca imanza kabiri zemeza ko abacamanza 41 bemejwe n'urwego rwabo barahizwa bagatangira inshingano, ariko perezida Kenyatta yarabyanze. Uyu mutegetsi mukuru mu gihugu uri muri manda ya nyuma avuga ko impamvu abo bacamanza 41 atabarahije bafite inenge z'ubunyangamugayo atavuze ubwo ari bwo. David Maraga yasezeye ku mirimo ye muri uku kwezi kuko yujuje imyaka 70, ariko kandi yakunze guhangana na Bwana Kenyatta. Ariko kutumvikana kwabo basesenguzi bavuga ko gushingiye ku kuba Bwana Maraga yatesheje agaciro itorwa rya Bwana Kenyatta mu matora ya perezida ya 2018. Maraga asanga inteko ishinga amategeko ya Kenya igihe kigeze ngo itere icyizere Bwana Kenyatta yirukanwe ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Nasimbukiye muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika. Banitswe ingabo za leta FARDC zaburijemo igitero cy'inyeshyamba za ADF muri segiteri Rwenzori muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Beni. Radio Okapi yavuze ko amakuru y'iki gitero yamenyekanye imbere abasirikare bakajya guhagarara ku baturage bari mu mirima muri Rwenzori babakura mu nzira babona kurasana na ADF. Amakuru yavuze ko abaturage bari baguye mwuko kurasana, ariko izo nyeshyamba zasumbirijwe zisubira mu mashyamba. Ikinyamakuru cyavuze ko abasirikare bashubije abaturage mu ngo zabo kuri uyu wa gatanu bamaze kubona ko umwuka wongeye kuba mwiza. Icyakora Radio Okapi yavuze ko ari abaturage 46 basanzwe bibera mu mashyamba bishwe urw'agashinyaguro n'abarwanyi bikeka ko ari aba ADF mu karere ka Irumu mu ntara ya Ituri. Amakuru yavuze ko abategetsi bohereje abantu kujya kureba uko byagenze. Iyi ntara kimwe na Kivu zombi ziri mu zibasiwe cyane n'ibitero by'imitwe y'inyeshyamba. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Tanzania. Abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe Perezida John Pombe Magufuli yashimiye Maalim Seif yemeye kujya muri leta y'ubumwe muri Zanzibar, avuga ko iki cyemezo kirimo imana kuko henshi ku isi abantu bananirwa kumvikana kubera gusa ko badahuje imyumvire muri politike. Ikinyamakuru The Citizen cyanditswe Bwana Maalim Seif n'ishyaka rya ACT Wazalendo babanje kuba mu mayira abiri bibaza niba bazemera umwanya wari wo wose nk'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ryari ryanze kwemera ibyavuye mu matora yo mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize. Ngo byaje kurangira Bwana Maalim Seif Sharif Hamad yemeye umwanya wa vice perezida muri guverinoma iyobowe na Dr Hussein Mwinyi. Perezida Magufuli yavuze ko hari abantu bari barekereje bategereje ko muri Zanzibar habaho imyigaragambyo iteguye na ACT Wazalendo, ariko nyuma y'uko hagiyeho leta y'ubumwe ngo ibyifuzo bibi byabo byabahindukiye ipfunwe,
amatora yo mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize uretse ACT Wazalendo n'ishyaka Chadema ryanze kwemera ibyayavuyemo kuko ngo amajwi yibwe Magufuli akegukana amatora atabikwiriye.